Eshi kabajamtoota hordoftoota YouTube qubee generation yookiin dhaloota qubee harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani sinniisa jechuuf qalbiin si baana. Ani sinniisa jechuuf qalbiin si baana. Yoona beekee bashannanaa jira Adaamaa Toliyaana. Bashannanaa jira Bishootu Toliyaana. Ani sin jaalla ati na jaallu hagaadumaatti. Ati na jaallu hagaadumaatti. Adda hin baanu rabbiin hin baasii nagaadumaatti. Rabbiin hin baasii nagaadumaatti. Har'a wantoota seenaa Oromoo irratti dubbataman marsaalitii adda addaa yookiin intarneetii adda addaa irraa kan walitti qabne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Namoonni YouTube keenyaaf haaraa taatan yoo jiraattan qubee generation YouTube subscribe nuuf godha. Walaa jajjabeessinu. ኢትዮጵያን በጠቅላላ ይኖሩባት የነበሩ ለረጅም ዘመን ለምዕተ ዓመት ደገልሳቂ ጀላፋን ኦሮሞቲ ታክሱም ዘመነ መንግስት በፊት ብዙ ሺህ ዘመን የቆየ ጎሳ ነው። ኦሮሞ ከምቤኩስ ጅራ ኦሮሞን ቤኔስ ጅራ ስማቸውን እየለወጡ እንጂ ከኦሮሞ ልጆች ውጪ አይሆንም። አፋንሴ ትግሬ ታይማለ ቢሳካን ኦሮሞቴ ፕሮፌሰር ሪቆራቴ ኩን ራያ ቱለማ፣ ቦረና ቱለማ፣ ነገሌ ቱለማ ናቸው። ዱለ ከለቲ ሰዲን ጎዳማ ቱሬ ከኦሮሞ ትውልድ አልፎ አዘቦ ከን ጀደሙ እንጂ ደምቢያ ይሉታል፣ ፉሪን ፎገራ ይሉታል፣ ሞትማን መተማ ይሉታል። ብያ ሲዳሌ ዋቃ ኢትባየቱ የቹዳል dhalli namaa waloree dachee kana guute ardii fi biyyaan dachee kana qooddatee irra jiraachaa jira. Sadarkaa በኢትዮጵያ ያገኛት ኦሮሞ ነው። በሰፊው ሰፍሮባት ቆየ። ከዛ እየተስፋፋ እስከ ትግራይ ድረስ ገብቶ ነበር። ኦሮሞኒ ከረካባ ጅራን አሎታ ክርስቶስ ዱራዩ መቃ ጉዳ ፊ ጉራ ጉዳ ካን ቀበኔ ከኛም ሞቱማ አክሱም ከሰት አጼ ዋዚባ ነም ጀደሙ እንጀራ ሞቲን ኩን መቃን ከበጃሳ የቹ መቃን ከበጃ አጼ ፈንታሌ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ስዩም እግዚአብሔር ፈንታሌ መቃኒሳ መቃን ከበጃ አኩማ ተፍሪ መኮንን መቃኒሳኔ ኃይለ ሥላሴ ዳሚቲ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ስዩም እግዚአብሔር የዳንሳኒስ አን ዋጂባቲስ አጼ ፈንታሌ አን ኢልመሳኒ አጼ ጭላሎ ኩኒ ሞቱማ አክሱም ዳሎታ ክርስቶስ ዱራ ቱሬ ከሰት በራ ዲበሰዲ ሶዶሚ ድግደሚ ተቆፋራት